Ebi babigambira umuhabuzi wa President Anshonga nkaziirwanaho amasabiti obira batayayiro muri Nyamuyanja Isingiro y'amatemba. President witu Museveni ari kutuhamya ngo tuhame kuturumaro rutaro tarkwebwa konke cyosasi kutwahereze buzima yatwebwa konka bambe yitwe hati turnawe netusasa abandi bakajwara medali yitwe tukareba hoga no kukosha. Twenda kusima honorable minister Bright Rwamirama no bwatari aha akabasa kutuletera impunu konkazi katunga kizibu zona zafu kurigirira hari nkaziirwanaho bakabani bacira akasente kabo kakasimo kunga kukashirerwa hagati kabura kandi obwahatebesho biri tukabira nshaba government kweteramu akasente kongera aba association yitu kandi mukamanje obuyizana kama officer nangwe kirunja kaya turaganiseho nebandiko tukabandika turabitayo ninyisiga ngo obumwizaha mukarya groupe etari mushaho groupe ero kamanye kumwa kutongeramo umukikayambaho groupe egi kugenda misho bito muhwezi worukukurebe obushubuzi mu district y'Isingiro araganise nkaziirwanaho abangu government neza kunjera sente omusako yabo eyemyoga kibahwero kwetungura hine cyandiko kindi yo ninkora niza kukirabyo umukuru agira yakintera ahabwimwe no muremure y'emyoga sako konka mwine kikubatanisa haritwe hine kikubakora unique kize yoko higuru obundi sako yitu ekaterera ekira n'izindi bagere batwongeraho bikira n'izindi manyumana mukuru no musigana ya musiriza twaza kugira aha sentezi ezikugira ngo turiyo twizamba turetera tutongire muzeyi isafutere musebintu bingi omu bigambo bye umujenyi mukuru amasabiti ahamize abantu abangu president nacho bamanya bitu babe ecukureberaho kandi bakore munonga no kwetantara obusinzi na hati president nacho bamanya nabeshengereza imwe cyanyu muminize mukore mwecwe bugufu ndinimwe mwecwe bugufu tindi kwenda veteran w'umusinzi Ndirusi n'wamanya muri Isingiro.